Hello muntina namite hozo si libna kahinei kinun chule tuni khol hapul nisim som ni lenga sang ni le som ni lenga din jong thusu chum chum ho kuki time sa kun phun do na anei kitaw hiti achi sani ho chun covid-19 cases China le Singapore muna cases anapun be to kilona India in jong hijidin munvel na annein gamdang ngai na case tom cha bole hiji case nei ho chu serious be selo ahidan achi sani khu thusu chun asein hinla tu hin India gamsunga jong case ahung punche che kita to kilhonin Directorate General of Health Services akun gamsunga private le government hospital akun Medical Director ahilo le Medical Superintendent Administration ho hinga advisory thusu ahin bol kita nahi Tuson asaina achunga kimin pha hospital thuni hon bed oxygen antibiotic lo dang le vaccine chule equipment ti chu ventilators BPAP oxygen concentrators PSA le adang ho hichidam mona to ki se angai chading ho phatia ki koininga boina ahung thun kha jong le hospital hon phatecha akimai tu pi theina diwin head sa na abolin chule nisia adam lo OPD basis si jong le severe acute respiratory illness nei ho confirmed influenza le covid wei ho integrated health information platform portera update jing ding chule hijito ki se ki vena dia hospital hong sung a hi lo le munchum chuma jong ki vena dia ma sang chi ding in jong thu su chun asein hitol hon chun rim sin jong ki go tup na an neun hiji chun hospital chi le visitors chule staff hon ki gin na ma ala adanu thu su na bolu na hi hiji ki gin na to ki se ya koi hile khud khusi dapsa lolnet ti na neom le agang lama doctor ki vet sa din tu phun an bolun hiji chun e hogam sunga jong galle tuldin mun adia thildang danga ha sa nom jong le dam theina lam to ki se health facility lampong egam sunga ha sa tol hana kiweng thim ding le egam sunga hospital inei howin jong nasata ki go tum na inei ta diu hi deisa hi Federal Council of Tree FCO3 T2 KREF WKZIC le KYF ki LAHKHOM na hotsun Sisipur Police Station na tu chungkam sungboina to kisaya nasata gamdanga arambai tingol militant hodia panpina anathum chule thermal drone le night vision binocular supply anabol char environment activista kisei Lisipriya Kangwajam sunga first information report FIR anabol nahi Tusona seina chun hiji chapang nu hin tanglova arambai tingle hodinga thermal drone le night vision binocular supply and bolzing a hi hiji na vet sa chu hiji chapang nu hin gamsunga koki cha te thagam nading na to arambai tingle hon achi la apio atasat na hin chule hiji hi India dan pi article 21 right to life palke na hiati hiji chun Indian Penal Code section sum to kimarin case na boldanu na hi akhat nan IPC section 120B noya 121 122 criminal conspiracy le waging war and collecting arms ani nan IPC section 153A noya 153 295A le 298 promoting enmity between different groups ahilo le community athum nan arm act sangkha jako somala ko noin section 357 le 25 chule explosive act sangkha jaki somgileli section 45 le 9 dungzuya and authorized possession of firearm le ammunition hon he na anabol khumuna hi hiji chun dan dungzuya hichinu chunga hi godna achandia lompe hi na din jong thusu chun asei na hi Siroi Lili Mangdia security van binanoya anakal sung arambai tingle hon Siroi mul sang chung milong gam sunga phai sunga aum chan bangwa arambai tingle cobra team kiti 50 unit ho anum na chungwa TKS hon gi na anabolu don but na arambai tingle hon ahin nei kinu nahi arambai tingle ten thu so bonawa Manipur stylist kiti social media Facebook page ya tangkhul katam naw saklon TKS in thulela ahilo lambe in anakilain thila hung kundo na het thema sanga kinota khum khana bol peilova thil aphalo lama kile do hin kibung khan na asu bep dinga hin ta san ta chu meitei le milong kika chamna su ke na dinga na tong umahi dan akilangin hiati aitia pat siroi lili hi manipuradia state flower hin hijichun zat nam kim identity hi na avat sa hi
chule koima community aga hichum lo hi chule hichi festival jong hi government of Manipur to gon noya ki bola hin azaw ho jong state vet suina nuiza cultural celebration ho ki bola hi Arambai Tingor Unit 58 Cobra Hin Manipur Kipum Khatna Ding Kidin Pizing Chule State Territorial Integrity Le Sovereignty Kivang Bijing Hi Hichili Mathu Do Num Penchu Arambai Tingol member Hon Salai Trade Flag Adopt Sang Nazi Mea Tupi Lo Ten Dem Na Ominahi Hichi Flag Hin Manipula Indigenous Tribe Hoka Chamna Le Lung Monna Kichip na lampong kinjat zum ho avet sa ahin siroi muna salai trade khai sang mana chu agamli sit gichu a hi puna hi flag hi inuble United States Europe a hi lo le Himalayas muna ga khai sang the a hi ahin hi chimana chu agam kichu a hi de puna hi ga het be thei ding in jong hichi video achun kichi tain ima leibak ne yai fari long live Manipur siroi ima na jai fari ho aki sabgin aki jai hichi hi kilung se tingai lut message zo a hi sule ki za tu lo na le community khatigi na azaw pu na hi hichi chung su na TKS le mimal ko hi jong le video chung chang phatia I het thim zo dio vin nge na aki boli na hi supi tangkhu community te chondan le agamli siru aki za ma main asilam a hi lo le aphalo lama lungyal imacha akinei puna hi atiuvin alangkhan in hichi Arambai Tingol ho thupun Government of the People Republic of Nagalim Secretary Wong Tangkhu region in Nilkal na thupun ahin nei nawachun gamsung pumpia sa khule hole bi chum hon hichi festival okhul muna ki pana chung nung pena kingun anaman layun Arambai Tingol hon apha le amun to ki tulovin lunggel le ngai tu na chumin kingun anamangi tin thusu chun asei na hi asei benawa chun chuchi salai treat pun lap ki khai chu tangkhul te to cultural history le political lin imacha ki ma na akinei pun hinla hi chi chamna dei tangkhul ho chunga gal thangko na mala na zo a hi tin thusu chun asei na hi Hiji chun Arambai Tingol hon agam sungo social religious jurisdiction sung hilo muna salai treat flag akhayole atu se anato udung zuya ngaidam na nidan som lilege sunga ahin nei diwa hitin secretary Wong Tangkhu region GPR na kun thu su chun asei na hi Hiji chun nam mi te ho jong hichi siroi lili kin gun to kiseya ki boina le zan ni ka ki boina theidin muna hi iki kang sewa thu pha thu si hile ima seilowa igal va diu hi namdam na zo hi di hamti chu iki tip nawa hi Minister led Pauin Zani Huchun More Hospital avan hole asi ho chule apoy mo omlai ho khul to na vet la na annei na hi Operation Theatre, Labor Room, X-ray Room, Ultrasound Room, Oxygen Plant Room, Generator Room, Toilet, Dumping Site ho vet la na annei to lanin AC thum endoscopy machine, Ultrasound Generator ho agang thei pena hospital om thei na ding chule Operation Theatre Room, Ambulance Set, Water Supply Pipe Hospital Dumping Site le Toilet ho jong akin thei lama sim phat ding in anasei na hi Let pa ho kim in more hospital vet la na annei na chun Dr. Rini MO in charge Michael Simte SOMSPDCL More Seijang Baite President KCA Victor Limthang President HTC KSO More Block Sule Department Chum Suma Kun Officer Hozong Anazawi Hospital Akivet Sa Chi Hon Kham Thei na ho Apollo Thei Loading Zukham Poma Boy na Sim Thei Loading a hi Hichi ho tabong omlo na dinga hospital authority hole CSO ho in vet suina anei dingovin ngan sia hitawi tinjong asei na hi thusu mi ho koma asei na hospital sunga power backup amangin chule ultrasound machine jaw nain thiltam pi man theilo ngan a hin hichi ho zo si hi man theile za the ahoya hung ki khial ding CSO to ki thu khoma keima personal akuna pankala ding Hospital hi sim phanale sim hoina tichu renovate hung kinading a hiati doctors nurse le hospital staff ho jong phatecha a duty a ke bol diwin team na anin izam tia ato ding dol a duty bolo aum le civil service liability act Manipur Public Servant Liability Act dungzuya achunga action kala ding a hiti tin jong asei na hi gampam le mun chum chuma sumliuliwa iga kichen sangwa iki thu khomwa hospital hi iki sim hoi diwa hi chule hospital sunga koiman khamna thei thil ho achoi lu loading in jong mi pi ho tipna ani na hi chule koitabang hospital chungchanga seinom do nom chule complaint bornom hon helpline number 919233521714 Mr. Pauthang HTC medical in charge koma do jingte hi
he thei khat chu minister let pa ho kibin more khopi sunga vengsunglam pi ho zo si black topping boldinga kitimna anei bangin vengsunglam pi ho ban nei cha black top a hin bolin tu hin more hospital approach road turel wangma leikai thangki choi veng tu ICP bypass road muslim nagal ngamkhai veng tu KCC bypass home guard veng ho black top akichai in chule new more Nepali basti IMB gate number 2 gali road more police station to IMB gate number 2 IMB gate number 22 Tamil Mandir road ho black top na to achi la lai ta hi gozul ha hong hunding to thona vengsulam pizausi black top a hin bol do zalin MMCM CSU lam kaile vengsulam kai hoin minister let pa ho kip sunga ki pathu sangta in a hin phongo vinahi tu la mai higam sungjong ki phinale government dei lonan malana anachi la pi jingon president rule hi phai sunga tu la hi suti ki la abang jingin ki phinna ki jotna amun muna achi la pi jingon hitol hon chun heirok muna jong khangtha hon lamzuina anneun video a kun lamzuina anei lo naw aseina wachun security force hon aphaile Bisnupur thinungei muna alho gurule Center Forces on anaza da ji o deilo na hi atiwin alangkharin media chumchuma kun thuluki mon aseina achun hichi phaile ho hi kuki ho phaile phalna zawlwa akil ho ku ji uwa Center Forces ho hin azada danon aseina hi chule siroi lili festival adia basunga Manipur ki ji la doding to ki se deilo na a hi dan asein asei be na chun boina pul hi Manipur sunga umlo hi dam hitabong na to achi la tin do na anabolun itihama aum ta lole Manipur hi India sunga aum ta poitin phon do na governor in hin ne hantin ana phong do na hi Democratic People Front Manipur People's Front le political party chumchuma hin civil society hon goltabi THUSOH chungchanga Fort Mahar regiment ho hata indiam na aneu vinahi hichitil so achun regiment ho chun Siroi Lili Festival Chiding Directorate of Information and Public Relation DIPR hoto na MST Basa Manipur ki ji asu mangsa jiwa hi agiti chule political parties BJP le Congress zawne injong demna sangta omin hichi ki bol hin Manipur hi na le ki zatu na asu ki ahiati Heji THUSOH to kilhonin kukumi in nidan somli lege sung phaicham sung general strike ana phung do tan heji strike hin nitin hin khu ki mancha ana dukan bazar phaisung munchum chuma ana ki khaina hi chule heji THUSOH to kilhonin action la hiya chule mi pi maya ngaidam thum na aum ding ngaya hi tin strike ball lam kai ho akun thu ki mu chun asei na hi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kukumi hon nge na anabol bangova Governor akun don buna imacha amlozin public boycott boarding in Thupun anabol tawinahi Shiroi Festival kingun media coverage boarding achi DIPR akun media person hotsu Goltabia Center for Son MST Basa Manipur ki ta seldinga thupi aniu tolhana lunglei lo watsana Governor hinga heji THUSOH to ki se hilchi na boldinga nge na anabol wa hi nge na anei ho chu Governor in public masanga ngaidam athum ding Chief Secretary Security Advisor chule Director General of Police hon resignation akibol diu hechini khwa THUSOH khulsin na boldinga committee ki sim do adei lo thuzong ana phong do win ama ho deidana retired high court a hi lo le session judge makaina independent inquiry panel hi zo hanti a hi government a kun mi pi deidana thil ki bol to ka ki phinna pan hiding in jong thupon do na kukumi convener khuraizam athoba chun aphong dai na hi Tulai munchum chuma go azuzing to kemarin IMD in state somni lakhara nikhuni sung go hazu be che dia THUSOH bol Indian Meteorological Department IMD in THUSOH bol na chun state a hi lole union territory somni lakhara go hazu be cheding in asei na hi chule gozu na dingam ho chu hi le Karnataka Kerala Tamil Nadu Pondicherry Andaman and Nicobar Island Goa Maharashtra Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Bihar Andhra Pradesh Gujarat Lakshadweep Nagaland Manipur Mizoram Tripura le Telangana ho cheng hi Sunday le Monday go hazu be cheding in thupun chun asei na hi Security Force hon jani chun Churachandpur district a kunin khamtheja ki vei mini anamudo ovinahi akimando te nia kun thilman chu
dangka tu krul vel dingin aki sizinahi aki mante nila akhatsu kumsom ngala niya upa do kholet hangha mongkhot khupia hin ama akunin police hon brown sugar 870 gram anamanda ovin hichu asuma dangka 1.74 krul hin number 4 heroin kithun na sop ke somni jong amat beovin asuma dangka 52 lakhs din aki sizinahi ama pa akunin sumin dangka 29.5 lakhs jong amudo vinahi THUSOH dang khana kumsom dile kuma upa chigen wong tangnom village jong janhi chun police hon anamanovin amanua kunin police hon sop ke somni langale brown sugar gram jani le somke leko amando vinahi asumin dangka 8 lakhs jong anamat do thaw vinahi akimante ni anil honin tu hin police custody am honin maban investigation chiladingin akesizinahi tuni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum ho KUKI time sa kun phun do na hin nei thiu hi chan chu hi tan ti